uthule kuthiwa uyabuya ngamahlebezi kuthiwa bayakulanda kuthiwa bayakulanda kazwa uthi wenzani ushiya phansi umsebenzi wesisibamciyi kuthiwa khona amadoda amabili azokulanda ngey'ndlawu lapho kini mnganami onemoto my friendship asigoduke mnganami onemoto awuhambe shembe khona sizogoduka awuwenza ngani uyajabula ubuthi uzogoduka kanjani hawu ngicela umbona umphathi ubhengi ngibuzile ukuthi niyafuna nobona umphathi nathula nangangayiphendula-ke mina ikhemera guys umamciyi washiya phansi umsebenzi nginixoxele ngoba nihlezi ningibuza-ke namhlanje usuku lokuthi nginixoxele umamciyi wamangaza abantu wavele wabhala imincwadi yokuresigna wanikeza amaphathi ngiphendulile angibonanga umamciyi niyangizwa yini nginixoxela i-story time noma aningizwa kuqala ngingaxoxi kanti aningizwa ishona ukuthi ngiyangizwa ngiqhubeke le-story sikamamciyi ngoba kumele ngiyixoxile le ndaba ukuze ningaphinde ningibuze niyangizwa ya umamciyi abhalela abaphathi ama-email athi yena uyashiya phansi emsebenzini hayibo waqale wathi yena uthatha i-leave wazipha i-leave enga-authorayizwanga wathi uselivini awunantombazane hayi umamciyi bashayane ngamakhanda baphathi kuthiwa hayi bo le ntombazane athi umamciyi kuthiwa ngimfonele athi umamciyi yena ikhona imfino kubo hawu ngisabe phela mina ukuthi ngizothi baphathi uthe umamciyi ikhona imfino kubo into enjani leyo hayi mina ngithi baphathi hayi kushuthi akekho-ke right hawu avele nje abhalela abaphathi ama-email athi yena usekhathele nokusebenza usayophumula kubo umamciyi uyena nje le wena elisa le nginixoxela ngayo ngenzela ukuthi ningaphinde ningibuze la ku-live wabhalela abaphathi wathi yena-ke usekhathele ukusebenza hawu umamciyi kaphathi abaphathi ayibayazi ukuthi into enje manje ngiyezwa-ke ngandlebeni ningayithivu-ke le ngiyezwa-ke ngandlebeni kuthiwa-ke hhayi-ke abaphathi-ke babhunga indaba-ke yokumlanda ngey'ndawo-ke iy'ndawo-ke bayomlanda-ke so kungenzeka-ke nje soon and very soon nimbone segqoka amanye amahembe aneyivi futhi lawa athiya wabalekela awuhambe ovalelisa shembe sifuna ukugodwa ngale moto yakhe embi ningayithi ivuke hayi-ke manje-ke kunento ethi nanga ngisaqhubeki nendaba nange gigitheka la kodwa injalo-ke nje injengoba kade ngiyixoxa-ke sesiyoyixoxa mhla sekukhona abantu abangasekho-ke la ku-live wethu kodwa nje bakhona abantu engizangathi bayalandwa warawara labo bantu-ke kuthiwa bayalandwa-ke engathi nizobabona belwayiza la futhi ngama-embaneyivi engathi kuyakhulunywa nabo ngasese ukuthi hayi bobuyani bantu engathi abantu bayathamba hayi ngeke phela amukela umuntu ngathi umhleba uphinde umu-invite ku-live into enjani ungiqhatha nabantu-ke wena ukwazi ukuhleba wena nemoto yakho embi ngeke azayiphendulele la ku-live wami ngimlindile waphuma ngaxoxa i-story then wangena ngashiya phansi story otherwise kunjalo-ke guys nizombona esenxibile amahembe aneyivi futhi once again soon and very soon le nto sengiyiklerifayela ukuthini ningaphindele nile ningibuza ngayo la bengingahleba wena mamciyi mnganami kodwa sengingahleba ngawe empintshiyani ko-live ngihleba nabantu engingabazi ngiyabazi mina labantu abagcwele la ngingaze ngikhulume nabantu engingabazi ngikhulume iy'ndaba zomngani wami hayibo ngikhulume nabantu angingabazi hayibo konobani omamlangeni angibazi cabanga mina kugcwele abantu engingabazi la obavuyise ngingahleba ngawe ebantwini ngeke mina ngize ngihlebe uthi usawushembe Shembe sesiyahamba yini
Sile uyashe ekhanda udayiseka manje. Angikuzwa?